A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Pegah ino kitabnya masalah puasa. Dan wajib puasa pada bulan Ramadan dengan 5 syarat. InsyaAllah na pada-pada bulan tu, na pada-pada murah tu akan datang berumpuk yang namanya bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita wajib untuk berpuasa. Jadi wajib puasa bak bulan Ramadan benar bak kitanya 5 buah syarat. Apabila na 5 buah syarat yang wajib kitanya untuk terlaksanakan puasa Ramadan. Teh 5. Pertama, Islam. Maka tiada wajib atas kafir. Yang pertama, wajib puasa Ramadan berislam. Hana wajib puasa bagi urang-urang kafir. Kedua, akil. Maka tiada wajib puasa pada orang gila. Syarat yang kedua, mengakai. Hana wajib puasa bagi urang umum. Mandum nago cukup ramai orang hana berpuasa pada Ramadan. Ipip rokok terang-terang laju, hana muthom-muthom. Mungkin izinnya di kapungo secara syarat. Karena syarat yang kedua wajib puasa bermakai. Hana wajib puasa bagi urang umum. Menyagitanya badan sehat. Hana tak puasa berarti kitanya adalah kaganggam oleh Allah umum. Ketiga, balik. Maka tiada wajib atas anak-anak. Syarat yang kedua, berbalik. Maka hana wajib puasa bagi anak mit. Ya, tetapi wajib atas walinya menyuruhkan dia. Walaupun hana takluk wajib anak mitnya karena golong balik, wajib kepada wali urusi mangeniah. Wajib geyu puasa ke anak yang belum baliknya. Tujuan untuk melatih. Keempat, wajib puasa puasa pada mengerjakan puasa. Ya, Mbak. Puasa pada mengerjakan puasa. Berpuasa tanya. Baik dalam keadaan musafir, baik sakit kitanya. Ya, Mbak. Maka tiada wajib puasa pada orang yang lemah sebab sangat tua atau di penyakit. Ya, Mbak. Hana wajib puasa bagi urang-urang yang lemah ataupun urang tua ataupun urang penyakit, hana harapan dia hidup pulih. Ya, banyak makna puasa pada mengerjakan puasa. Yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Yang hana bak dia uragam. Bersuci daripada haid dan nifas. Nyantok bak urang ina. Maka tiada wajib orang yang haid dan nifas, tetapi wajib atasnya qada. Ya, Mbak. Walaupun bak urang indang muhid, bak urang indang nifas, hana wajib untuk melaksanakan puasa, tetapi begitu habis haid, begitu habis nifas, wajib qada puasa tersebut.